Dumela mohira o amela ditaba tsa Sesotho thapameng ena ke mo le Trifosa Ntsholengwe pele ke dihlo tsa tsona. Mopresidente Ramaphosa ha gona o setlela puo ya sehloho raleng ya Sesotho Rustenburg ho latela tshitiso e bakilweng ke basebetsi. Sewa sa COVID-19 se buletse moahi wa Kimberley monyetla wa hore a kgone ho ba le kgwebo eo e leng ya hae. Mopresidente Cyril Ramaphosa ha gona o setlela puo ya sehloho raleng ya Sesotho Rustenburg Northwest ka mora hore basebetsi ba halefileng ba sitise tsamaiso ya letsatsi. Basebetsi bana e sa le ba kena striking sa nyollelo meputso morafong wa Gauteng wa Sebanye Stillwater moo ba tseka nyollelo ka R1,000. Pejana mopresidente Ramaphosa o lekile ho buisana le basebetsi ba ileng ba mo kenahanong ha ne ba tshetlela puo. Hona puisanong eo mopresidente o ile a tshepisa basebetsi ba neng ba tseka nyollelo ya meputso ya R1,000 hore o tla fetisetsa ditletlebo tsa bona ho botsamaisi ba merafo le letona la dirafshwa Kwedemantashi. Mamelang, you want your R1,000. Akere go jwalo. You want your R1,000. I understand that. You want the employers to give you your R1,000. We've heard that message and we will be dealing with that matter. Amandla. Ba etapele ba fapaneng ba dipolotiki ba hlaisitse maikutlo ka ketsalo ena ya ho sitiswa ha puo ya mopresidente. Sesotho as a federation that is hosting a meeting to go back to its CC and say what is wrong, what has happened, what is it that we have done wrong, how are we going to change that. These community health workers must be employed as permanent workers. Gauteng has employed almost about 20,000 workers. Why is the Northwest they are not implementing? We don't know. This is a sad moment that one had witnessed where workers disrupted their own day. Workers' Day. However, the issues that the workers were raising were quite substantive. One is the resolution 1 of 2018. Ba bamba basebetsi ba mafapha mmuso ba tletleba ka hore ha esa le ba sa nyollelwe meputso ka dilemolemo. The present and the past presidents are not looking at us as workers, and we are the ones picking up the economy of the country. We are almost 32 of us. We almost fixed the road. How much do you earn? How much do you earn? 2,000 For 9 years. For 9 years till now. We don't get increment. We don't get nothing. SABC yona e ntse tsitlalletse ntleng ya hore ho hlaolwe bobodu tsamaisong ya mmuso. We must stop corruption in its tracks. This thing of the state capture is actually quite embarrassing. That as a country we could actually find ourselves this kind of theft and repurposing of the state for personalized, selfish accumulation, and billions of rands, have actually been lost. Ho boetse ho eba le mekete e meng e mengatanyana ya matjhaba ya letsatsi lena la basebetsi naheng ena. Ka ho le leng Federation ya basebetsi SABC e ntse kgoeletso hore ho be le kopano ka hara basebetsi ho lwantsha tsamaiso e ba hatellang. Ella ka sekgahla seo basebetsi ba foutswang ka sona mesebetsing ya private le mehato ya mmuso ya ho imolla moruo. Federation e ne tshwere rally Petras Molemela Indoor Sports Center Bloemfontein re sheba le dirally tse ding tsa SABC di province tse fapaneng. Basebetsi ba re letsatsi lena le a lentse le lahlehelwa ke moelelo mme ho mahetleng a di-union ho tsosolosa moya wa letsatsi lena. Basebetsi ba batla hore meputso ya bona e ntlafatswe mme le maemo a mosebetsi a fetolwe. Ba re dimilione tsa basebetsi di lahlehetswe ke mesebetsi. Basebetsi ba na le mathata mo ba sebetsang teng. Lebaka e leng hore o fihlela ra mosebetsi a fokotsa batho. A fokotsang batho re bone diphokotso tsa basebetsi mo nakong e ntsi e le ka nako ya lockdown. Re tlo bontsha hore re hlokana ka borona, ra hloka basebetsi hore re kopane ditabeng tsa setjhaba. SABC e re basebetsi ba se ke ba fetola diphihlello tsa 1994. Re le basebetsi
ba federation ya SAFTU re dumela hore diphephetso tse hlahang di hlaha tlasa hobane mmuso wa bohanyapetsi e leng wa capitalist ke ona o re tlisetsa mathata, mme rona re le basebetsi re dumela hore tshenyeho ya mesebetsi bofuma le tse tsohle di tliswa ke bona, mme re dumela hore government o tshwanetse a etse mesebetsi a etse hore basebetsi ba kgone ho phela. Ha re le ba Limpopo, mopresidente a tshwere mokobobo wa SAFTU Nomvume Kgalakgala o seolotse seo a se bitsang ka hore ke kgaello ya basadi maemong a hlokolotsi a mmuso le makaleng a private. Kgalakgala o re le ha ho ja ho bile le matsapa a ho ntlafatsa maemo ana, ho sa hlokeha ho etsa ho hoholo ho thusa basadi ho nyolohela boetapeleng. O ne a setleha puo letsatsing la basebetsi le boakgomo haufi le Polokwane, Limpopo. For far too long, women have been undermined. We are regarded as people who must be led by men. But we are saying we must change that as we move forward. Ate Kabega Eastern Cape teng, SAFTU e re bothata bo boholo naheng ena e santse e le ho sebediswa hampe ha basebetsi. E re mmuso ha o etse letho ho rarolla mathata a kang kgaello ya basebetsi mafapheng a mmuso. Motlatsa mongodi e moholo ya tshwere mokobobo wa SAFTU Nontobeko Luzipho o re mmuso o lokela ho eketsa meputso e tlase ya basebetsi ho latela ditheko tse ntseng di nyoloha tsa mafura le thepa e nngwe. There is too much exploitation in many industries because the government, we do have laws, we accept that, but the government is not enforcing many of the laws that are there so that they can be in defense of the workers. Moetapele wa EFF Julius Malema o boleletse ditho tsa mokga wa habo hore mokga o tlo theha union ya basebetsi. Malema o ne a setleha puo rallying ena e tshwaretswe Mhluzi Middleburg Mpumalanga. We are preparing to do a union and not a Mickey Mouse union that is in cahoots and in bed with the employer, because a lot of unions are with the employer and not with our people. COSATU is even worse. NUM is worse than worse. AMKU is still better nyana. Pejana re lera kopa maikutlo a lona hore na basebetsi Afrika Borwa ba ntse bana le tjheseho ya ho keteka letsatsi la basebetsi jwalo ka re bone palo ya basebetsi ba tlileng rallying ya COSATU Rustenburg, mme hemela tsa ke latelang. Ho Twitter tsietsi Phaswane o re taba ya tlhoko ya mesebetsi e bohloko haholo ka ho ha sa bona molemo wa ho keteka letsatsi lena. David Oupa yena o re batho ba se ba lahle tshepo le mamello ka letsatsi lena la basebetsi ho latela ho phahama ha tlhokeho ya mesebetsi. Ho Facebook teng Tabi Kapla o re thasello ha e sa leyo ho basebetsi hobane mmuso le makala private ha ba sa tsotella basebetsi ka letho le ha ba sebetsa ka thata ha o molemo o ba unang o ngore haholo ka bokamoso ba batjha ba tlo kena mesebetsing dilemong tse 20 tse tlang. Athi ya qetela ya Kabelo Thebe yena o re ha bone basebetsi ba sentse ba ena le thasello hobane meputso e ntse e le tlase. Athi maikutlo a video ya WhatsApp ona ke a latelang. Nna o ya ka maikutlo a ka letsatsi la kajeno ke bona e le letsatsi le bohlokwa le leng hore le tshwanetse hore le ketekwe. Yaanong batho ba bangata ha ba sa hlotse ba bile le tshepo ya ho le keteka ntleng ya hlokeho ya mosebetsi. Mesebetsi yona ha eyo empa letsatsi la kajeno lona le bapala karolo e bohlokwa tabeng ya hore le etse tsoseletso ya ho tsoselletsa diketsahalo tse fetileng. Mosotho o re ha ntho e mpe e sena molemo le ha sewa sa COVID-19 se bakile masisa pelo batho ba bangata empa Patrick Gabaikangwe wa Kimberley Northern Cape o kgonne ho fumana monyetla wa ho iphedisa. Patrick Gabaikangwe e ne le motsamaisi wa matsete a merafo Northern Cape ha COVID-19 e qala mo a ileng a fellwa ke mosebetsi.
o ne a hlokomela bana ba bo ba bane le mmae mme tšhelete eo a neng a setse ka yona ya diranta tse 320 o ile a kgona go qala kgwebo ya go rekisa meroho le ditholwana. Kgwebo ya hae e ile ya hola mme jwale o na le lebenkele la hae. Ka mile haholo hobane COVID a se ntho e le gore re lebeletse tlatla le roborobo le na le tlile la tlogo seng. And nna ya ka ke le mobere ke le gore ke na le family e tshwantse ke fepe. Go nkositse gore ke etse diplane ka bonnyane bo ke ne bonale ka leka gore ke rekise di products di nnyane ka rekisa strateng ke atla mo khoneng mona business ka e godisa. Gabaikang ke e mong ya bileng le lehlonolo ka ha diketekete tse ileng tsa fellwa ke mosebetsi di ntse di so sebetse. Ho ya ka ditsebi ho bonahala ha tlhokeho ya mosebetsi Afrika Borwa e ka nyelohela ho diperesente tse 38.3 ka selemo sa 2030. Jwalo ka ha o kgino ha metsamao ya batho e fedisitswe, mmuso le makala a private o tshepa hore ho hodisa moruo ho ba maemong ao a neng e le wona pele ho sewa sa COVID-19. O ka bela fana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba-dikgang, Facebook account ya rona ke ditaba_dikgang SABC, Twitter ya rona yona ke @ditaba_dikgang. Ate o ka bela romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073-818-0674. Di bila ka lo tsa phirimana ena, bolipi bja latela fihlela nakong e tlang, hayate.